Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу Дони Кейжи каналыбыздын катталуучулары, жалпы кой көрөрмандары, саламатсыздарбы? 14 февраль 2026 жыл Чүй облусу Сокулук кой базарын көрсөтүп беремиз сиздерге. Сиздер бирден лайк басасыздар. Кеттик андан эмесе. Сиздердин жардамыңыздар менен биз 30 000 катталуучудан. Мына Дони Кейжи каналыбыздын көрүүчүлөрү, биз сиздерге мындай күчтүү койлордон көрсөтүп береличи. Айке кандайсыз? Канча экен бул козулу кой? Баасы айтып коңуз. 250. Тиши кандай койдун? 4 тиш. Эгиз козусу. Ургаачы эркек кандай? Экөө тең. Ох, экөө тең эркек экен. Линия кайсы? 80 дейт. Караңыз. Соода болду байке? 160 бербедиңизби? 160 миңге берилбек. Макул. Тугандар мынакей. Кана? Туган кандайсыз байке? Канча экен? 55 liradan yeni olar. Yeni ola 55. Koçkor ekene kozu. Çoğuyup kalıptır o. 55. Tişi kança koydun? 6 tiş. 6 tiş eken bana. Kozu ayvay çoğuyuptur. Bir çay bol. Soda boldu bayki? Soda canına geldim. Canılı sodanızı versin. Sodanızı versin bayki bana. Canılı gel. Tümayakta var. Küçtü koylardan alan degenler. Şul jaka gelip alsanızlar bolot. Var da şurada. Gördün mü? Bunlar kozlar var eken bana. Neyse işin bir göstertelim. Kozlar kançadan eken? 120'dan. Her biri mi? Kaysi linyadan bular? O Havanış bu Karzay var. Karzay, Vavanış deyip. Urgaçı mı? Urgaçlar için ha. Görünüzler mi? Karzay, Duvan. Karzay, Duva deyip. Ekile baş var mı? Eki baş var. Ama olar kimdik iken? Yaktık ha. Baykeden sorap koyalım. Bayke assalamu alaikum. Kaçadan? Bağları? Cüsten öyle. Cüsten öyle. Kanda ister? Koy bu cem ne? Bu koyun artısı kozu. Bul kozu, bul koy. Koyu kança koyunuz? 100 000 sondan. 100 000 tiş içi koydun. Kısacak. 6 yaş. Linyaları var değil mi? Baksıyor var. Baksıyor degen koçkorduk eken mına. Linyaları var eken. Plem karta var dediniz mi? Var eken. Tuğanda. Şunday tazalardan alam degenlerge nomer aytıp koyuyorlar mı? 778 0778 455 455 405. Mına. Çabuk görünüzler. Dostlar. Mına kozulu koylarım. Güçlüler uşak eken o. Kozulu koy kançadan eken bayke? 150'den. Mına egis mi? Birden mi? Mına 150 minden. Tişleri kanday koylardın? 2 tiş 4 tişe? 2 tiş 4 tiş 150 minden dey. Her biri 150 mi? Her biri 150 minden. Linya kaysı? Bu kozga çıkar. Moştu tiştir ya. Kanday? Buna ki kuyruk. Razilesleri daha son eken o. Kaysı linya deyiz? Beyol istirva. Beyol istirva? Beyol istirva deyip buna. Makul, iyilik. Dostlar, tuğanlar. Bu ne esnasından çıkıp keteyli. Yakta bağlar. Aşıl öttük. Assalamu alaikum. Kaçkar kança? Ya? 350. 350? Kaysı linya bunun? Atamandım balası. Atamandın balası değil. 350. Tiş içi? 6 tiş. 6 tiş ekenine. Boyu. Plem kartaları var mı? Plem kartaları yok. Yok bu. Karbonos moşni ikini. Makul. Soğudan ardı versin. Gittik dostlar. Arıcaktan tartalı. Uşul jerde daha bir kozlar var eken. Urgaçı erkek mi? Urgaçı. Kimde kim koy kalam dese görünüzler. Buna kulaklarını karağızlar. Bu linyası var mı? Landras. Landras? Landras degen linyada mınak. Turuşların görünüzler maşallah. Bunun yaşı kanday? 6-7 aylık kozu değil. Bağısıçı? Bası 3. 3000 dolar he? Mınak. Bağısı 3000 dolar eken urgaçı. Ama Afgançı? Afgan'da 3. 6 diş. Boyu 94-95 deydi. Afgan koy. Boğaz bu? Koçkar mene jürgön. 3000 dolar he? 3000 dolar deydi. Karаңыздар. Alazıraqtan da görseteyin tuğanlar. Nomerin aytasın mı? 778 0778 11 54 97. 11 54 97. Mına 2 baş. Alam degendeni bolsa çalıp görüңүздөр. Şunday Afgan menen Landras dedin mi? Landras linyadan eken. Bular urgaçlar mı? Urgaçı kozlar mı bayke tartıp koy deydi. Kança baş bayke? 3 baş. Bağlarıçı? Bağları 1,5'dan. 1,5 miңden? Oho, 1,5 miң ziloniydan mı? Şunda? Ziloniydan. Ziloniy 1,5 miң dollardan eken. Kulaklar 20. 20. Kaysi linya olar?
Zalatoy. Zalatoy deydi. 3 baş. 1,5 ming dollardan surap atat. Kimde kim koy kılam dese görüңүздөр. Urgaça çötek. Nomer aytıp koyuңuz. 702 702 64 64 29 29 eken mına çalıp görüңүzдөр. Oradan koyçuk. Kaysını? Afgan koy. Afgan koy. Boğaz bu. Oğuz. Kança tiş? 6 tiş. Bağısıçı? Bağısı 150. 150. 93. 93. Bağısı 150 min. Biri levaş mı? Nam olabilir. Bular kançadan da? Bağlar jakın aytыңыздар туғандар. 65'ten Aha. 55'ten. Aha, 55'ten 65'ten urgaçlar mı? Koylarınız kança mı o koylar? Şu koylar. Koylar vardı ha. Kozularıçı? Aldı içindeki kozlar 30 tane. 30 min dedi. Nomer kaldırıp koyunuz. 502 052 333 333 503. 503. Oldu. Çalınızlar. Buna ki şuna versin aslında. Girdim hele. Kaysını? Karanı mı? Karanın kızı. Koy. Kança tiş? Kozu. Eki kozu. Ha. Karanı tişörtçü. Eki oten kara. Oo. Canı tişi atat. Bağısıçı? 130 ming de otazı konu. Eki onu? Oo. 130 min. Bunlar kozlar eken. Kozlar. Moğuçu koy. Koy. Kança? Ama 80 ming de otazı. 80 min. Kança tiş koyuyorsunuz? Koy 6 tiş. 6 tiş demek. O kara jatып aldı da mına ki. Koyla. Turup görsetip koylu görermandarga mına. Tuğanlar. Sizler görüңүздөр mına. Kozu deyt bu eki oten. Urgaçı bolsun da. Koy kılam degenler bolsa görüңүздөр. Koy kılam Monday. degenler. He? He. Mına ki. Karalardan alam degenlerge. Nomer kaldırıp koyuңuz. 557 0557 985 985 785. 785. Hayırlınızlar he? Kana tartып koy. Koz koçkor bu. Kozu 10 aylık. Mına 10 aylık. Mına tiş buz elek. Oldu tiş buz elek 10 aylık. Koz koçkor. Delfin? Lina delfin deyt mına. Bağısıçı? Bazı 200 lira. 200 min. Kulak 20 plus. 20 plus. Boy Karbonos da var eken he? Boy 96. Nomer kaldırınız. 708 0708 01 01 93. 01 93. Ya şarda Bişkek şahrında kozu gördüğünüzde tiş buzele eken. Tişini açıp görsetti tuğandar mına. Mına tuğandar ilbir öz üstün öndürüştü koldoylu. Trivadnom jem tartkanга. Mo setkalары. Mına momdaylары менен. Мына өзгөчө He. баягы мына жакта Айтыңыз. 3 малат ки, мына жакта 3 малат ки. Мурда рисол болчу эле. Азыр Ha, мынанда мына. функциялар чыгып калды баягы. Чыгып калды мына. Мына Жүгөрү. о Жем. чөптүкү, эки чөп жесет. Мына жемдики баягы. Nomer aytıp koyun. 555 Mına. 26 27 26. Bağlarını aytıp koygun. Баалары 20 миң сом, 50 миң, 22 миң сом жес. Mına uqtuңuzдар 20 min. Saatына 350 kilo жем тартат, Aha. экспресс 5 миң. Mına uqtuңuzдар туғандар кайрылыңыздар номерлерге. Доставкаларын уюштуруп беребиз буйруса э. Mına өзүбүздүн жергиликтүү жигиттердикин колдойлу mına. Kaçadan eken bular? О, 20 min 21 min сүйлөшө бересиздер mına. Бул адна фаскаларбы? Анна фаска ака, Анна фаска 220 иштейт. 220-га иштейт. Бар жогу бар. Бар жогу бар экен туғандар Фото, mına. мака, буğday, арпа, каткандан кыскасы Дакардан кете берет бай. Акамин дейт mına. Илбирс. Без отказ. Oldu. Uqtuңuzдар туғандар. Бул жагынан чыгалычы бул жагынан. Королордон да тартып көрсөтөлү. Doni KG kanalыбыздын көрүүчүлөрү көрүңүздөр. Mo краскасы барлар кимдики экен? Канчадан экен баалары? Эси жок экен. Мына буякта да бар экен. Канчадан экен туган баалары? 70'te urgaçlarбы? Urgaç kozlar e? 70 миңден экен мына. 5 баш бар, 6 баш бар экен. 70 миңден. Онлайн сатасызбы? Онлайн. Номер алтырып коюңуз анда. 0708 76 72 53. Эмечи? Линиялар барбы? Бар экен. Эсимен чала бересиздер сүйлөшүп. Койлорчу? 90'dan bolon. Булар 90 миңден. Боозбу? Канча тиштер? 4 тиш. Азыркы номери кайрылса болобу? Болот экен мына. Ушундай койлордон алам дегендер болсо да көрүңүздөр. Тугандар бул видео Doni KG каналынан жүктөлөт. Doni KG'нин катталуучулары көрөт. Мына. Анан башка да көрөм деп кызыккандар болсо, Don кабарга кирип көрсөңүздөр, ал башка видео, бул башка. Байке кандайсыз? Жүн алынган козулар канчадан? 25'ten kurup. 25'ten kuruka. Urgaçlarбы? Бар ургач. Сонун кылып алып коюптурсуз го муну парикмахерден чыгарып. Сода болдубу байке? Болуп атат. Канчадан берип едиңиз бир? 110 berişti. 5 6 5 экен э? 110 миң бериптир 5 өөнө. Берип эптир. Содаңызды берсин байке. Мына. Номер айтсаңыз болот. Айтасызбы? 700
He. 75 0775 06 06 24 24 71. 71. Бардык ургачы кой кылам дегендер болсо көрүңүздөр. Августта? Августтагы козлар экен, туугандар. Кой канча козул кой? 120. Кана козусу? Мына коз. Бирөө элеби? Бир эле. Канча тиш? Козу тиш. Козу тиш экен, жапчаш мына. 120. Канчага соода болду? 80 миңге бер. 80ге бербедиң, э? Канчага бересиң? 100га бер. 100ге берем дейт, туугандар. Кана номериңе калтырып кой. 0501 0501 657 657 649. 649. Ургачы эркек козу. Кошкор. Кочкор экен. Чалып көрүңүздөр, туугандар. Мына ушундай. Ушундай. Базар жакшыбы байке? Жакшы. Жакшы, ама эчкилер татып койчу. Канчадан экен бу эчки улактар, байкелер? Баалар. Текелер канчадан болот? 18'ten. 18 миңден текелер. Булар улактар экен да, тиш буз элек. Ya buzуп турар булар. Чоң эчки экен бугуңуз. Serke. Серкеби? Бул серке экен. Мына. Моочу могуңуз. 18 миң экен мына. Суудун ортосунда турат го чиркин. Могу козулар кимдики? Эс жок окшойт. Кеттиген нерсе достор. Рекламачы номерлер 077 388 350. Мына кочкорлор бар экен ичинде. Байке, кандайсыздар? Канчадан баалары? Видео көрсөтүп атат телефонда. Макул кеттик. Алдына карап. О, теке эчкилер канчадан байке? Теке. Канчадан? 20 mingden 7,5 minggacha. 7,5 миң сомдон 20 миң сомго чейин. Мынакей. Караңыздар. Эчки. Baykem özü de blogger bulup turganda. Мына байке, мо порода экен, э? Бул порода экен көрүнүп турат. Мына. Süt bagısında. Süt багытындагы Занинский. Теке бирок, туугандар анан эч сүт береби дебесин, э? Жакшы. Номер айтасызбы? Nömerde aytıp koyun. Айтыңыз номер. Çalsın. 501 0501 11 11 52 56. 52-56 алам деген бир туугандар чалыңыздар. Бирок аксакалдын тынчын албаңыздар, албагандар. Эчкиби бул? Eşki. Бооспу? Кысыр. Кысыр. Сойгонго болобу? Сойгонго болот. Булчу? Bu serke. Серке. Бул серке. Бул да серке, бул теке. Bu teke. Bir tek- 3 serke. 3 серке. Могу улакпы? Серке. Ал да серке экен. Макул. Канча мунун баасы кичинекей? Ha? Канча? 7,5. Ушул экен 7,5. Макул. Достор мына ушундай. Аксакал киш экен. Тартып койдук. Туугандар эми мояктан көрөлү. Кызыл болуп аткан жерлерде мындай. Бул козларыңыз канчадан? 13. А? 13. 13 миң ургачыларбы? 13 миңден ургачылар экен. Мына. Канчадан соода болду? Бол элек, соодаңыз берсин. Байке кандайсыздар? Канчадан баалары? 40тан ургачыларбы? Ургачылар 40 миңден суралып атат. Кой кылам дегендер көрсө болот экен да. Канчадан бересиз? 30. 30дан бересиз. 30дан берет экен. Канча айлыктар ошондо? Булар 6-7 айлык болду. 6-7 айлыктар. Номер айтабызбы? Ушул жерден. Соодаңызды берсин. Ушул жерден сатат экен. Туугандар. Мына чекеден сурайлы. Канчадан байке кандайсыз? 30дан. 30тан кочкорлорбу? Баардык ургачыбы? 30 миңден экен мына. Ургачылар экен. Ушулар соода болду байке? Сурап жатпай. Канчадан бербедиңиз? Берип атат ар кандай. Ар кандай? Купулга толо элек. Иә. Купулга толо элек баа. Жок. Макул, соодаңызды берсин, э? Козуну канча алдыңыз? 12ге. Эркекпи? Эркек коз 12ге алыптыр мына. Мына энесинен ажыраган 12ге алыптыр. Байкелер кандайсыздар? Канчадан кара койлор? Чарбы. 33'ten satıyoruz. 33тен? Olsun be. Козусу менен. Аларман канча берди? Alarman 30'dan bir tane. 30тан бербей атасыздар, э? Бир аз койсо берет экенсиздер да. Бир аз койсо берет экен. Койлор канча тиш? 6 тиш. Могу да козулук экен, э? Мунуку бул мунук. Соодаңарды берсин, байке. Жакшы, жакшы сатып кетиңиздер. Кана номер айтып кой. 500. 0500 18. 18 10 79. 79 экен мына. Козулар эркек бургачыбы? Бургачылар экен. Дагы 4 баш кой болот экен да буйруса, э? Буйруса алган адамга. Макул, Канча экен эчки?
20 boğaz ekan he? Ha, qısır bu. Siz alıp atasızbı? 15. Ha, 15 beryapti ekan. Qısır ekan. Savdаңыздар. Eje qanchaga berasiz o'shanda? 18. Ma'qul. Bo'lish 18, 15 berib qo'ydi aka. Tug'anlar, ber bo'lyapti. Qarangizlar. Qana bu yoqda da bormi? Soda bor ekan. Soda bo'lyapti. Nima qo'ziq? Ha, bu janoq ekan bu. Janoq. Qaysi soda bo'lyapti o'shanda? Ha, bulmi? Qo'lingiz yengil ekan, ha, aka. Qanchaga surot? 11 ga surotam. 11 ga? Siz ondan uyda aldingizlar-ku? Siz qimmatroq olib, arzon sotib ketaverishdi. Ha, ma'qul. Erkakkan. Ha, aytgan yo'q-ku. Yo'q, aka, qimmat olganim. Ma'qul, mana iyilik. Baringizlarga tug'anlar. Shunday emi. Ko'rsatib berdik, qo'ldan kelishincha. Sizlar kanalga qattiq videoga like bosib ko'ringizlar. Mana bu yoqda da bor ekan. Aka, qanchadan tekeler? 25, 18. Qo'ylar-chi. Qo'ylar. Aytib qo'yar bahasini. Ya. Ha, bu yoqda yeysi. Bo'ldi. Mana. Mo qozili qo'ylarning bahasini so'rab qo'yingchi aka. Ha, ketdi bular. Qanchadan ketdi o'shunda? 39. 39 dan. Buyursin. Mo'laringiz qanchadan? Qozli qo'ylar 45 dan. 45 dan ekan mana qozili qo'ylar. Tigilar sotilib ketdi. Sog' salomatda turingizlar.